Vidim da su mnogi nervozni i vidim da su mnogi u panici jer njihovi tokeni još nisu eksplodirali i vidim da se mnogi boje što ako se slučajno dogodi bear market, što ako Bitcoin krene prema dolje, hoće li i ti njihovi projekti ići prema dolje. Treba će mi tabla, mislim da će biti jako zanimljivo za sve vas i zato vas pozivam, svakoga od vas ostanite do kraja ovog videa, mi smo natrag za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, još jednom dobrodošli na kanal Kripto Teme, na kanal na koji ćete se upravo pretplatiti. Ako još niste, postanite subscriber, tu dolje negdje vam se nalazi crveni gumbić i ako još niste, provjerite imate li uključeno zvonce. Kad imate uključeno zvonce, uvijek dobijete od YouTube-a obavijest kad izađe novi video. Tako da i vi koji ste već subscriberi, provjerite dolje da li vam je uključeno zvonce. Vidio sam jednu temu, vidio sam jedan komentar pa jedan odgovor u našem Substacku između naših članova, komunikaciju. Ja kažem vidi, ovo je jako zanimljiva tema koja bi možda mogla svima pomoći i moramo pričati o ovakvim stvarima i ovakvim temama bez obzira u kojim ste kripto projektima. Ima li među vama ekipe koja je u Kaspi? Ovo nije inače Kaspa video, da ne bi netko krivo shvatio, uz dužno poštovanje, respekt prema svim Kaspa holderima, volimo se i poštujemo, ali na primjeru Kaspe ću pokazati sada ovdje nešto i zanima me, ako ima Kaspa holdera, napišite dolje u komentar ispod ovog videa. Inače, sve što ću reći isključivo moje vlastito mišljenje, ništa nije bilo, nije neće biti financijski niti kripto savjet. Ako niste sposobni sami donositi odluke, nemojte se baviti investiranjem, vratite se nekoliko koraka unatrag, bavite se isključivo edukacijom. Ako u iti jednoj sekundi osjetite da ovdje nešto na vas utječe, sugestija, savjet, nagovor ili preporuka, ne daj Bože, isti tren, prestanite pratiti ovaj kanal i prestanite, vratite se natrag na edukaciju sve dok niste sposobni sami donositi odluke. Nemojte donositi nikakve odluke i nemojte nikog pratiti. Morate sami u ovu priču ići. Ovako, moje mišljenje, jako je dobra tema. Znači, imamo jako puno projekata koji nikako da krenu. A tako su dobri, tako dobro izgledaju. Kad će marketing? Zašto nije eksplozija? Kad će napraviti puta 10, puta 20, puta 50? I onda još panika, ajme majko, a što ako Bitcoin krene dolje? Da li će i taj potonuti? Znači, umjesto da ide gore, ti ga očekuješ odavde da ide gore, a on će zajedno sa Bitcoinom potoniti dolje, ajme majko. I moramo o ovome pričati. Postoji jako puno projekata na marketu koji su jako loši projekti i koji u trenutku kad Bitcoin krene u korekciju potonu i nikad se ne oporave. Međutim, da li ste vi svjesni, evo vam primjer, da li ste vi svjesni da je prije par godina Bitcoin tad je bio na 31.000, znači katastrofa, sve propada, panika na marketu, razno razni Voyageri, Triero Capitali, propada Celsius, Luna ubila sve ajme majko, Bitcoin je već na 31, ali Bitcoin nastavlja svoj pad i Bitcoin ide dolje u jednom trenutku na 16.900. Tragedija, jel tako? Tragedija. 16.900. Međutim, da li vi znate da je u ovome ovdje time frame-u, recimo, projekt koji se zove Kaspa, imam zapisano od 1.6. je Bitcoin bio 31.000 do 21.12. 16.900. Da li vi znate da je Kaspa u istom tom vremenskom razdoblju od 0,00018 išla na 0,208, znači da je Kaspa u tom vremenskom razdoblju napravila x44. Nakon što je Kaspa napravila x44, prošlo je još 5-6 mjeseci, prošlo je još puno vremena dok su Kaspu otkrili mnogi. Kaspa se prvi put na Balkan marketu počela spominjati tek nakon svega ovoga 3. mjesec 2023. godine. Neki naši članovi su tada nanjušili Kaspu. Oni su kasnije tek to spomenuli nekim ljudima koji se bave i medijskom pričom oko kripta, pa su mnogi drugi otkrili, nisu mnogi drugi otkrili, naši članovi su rekli mnogim drugima
koji poslije govore da su oni otkrili Kaspu i tako dalje, i napravili su oni X10, mnogi otprilike X10 do X13, X14, X15, ubili su ljudi, ok. Međutim, prije toga se dogodila povijest. Ja se pitam zašto se dogodila povijest? Zašto? Zašto su ovi ljudi ubili? Ako je Bitcoin potonuo u isto to vrijeme, kako to da je Kaspa tada bila otporna na sve to u jednoj teškoj depresiji? Kako to da je ona odradila svoje? Pa znate zašto? Kako? Zato jer je bila spremna da neovisno o bilo čemu svoje odradi. Jer je imala sve fundamente koji su bili očito posloženi u pravom trenutku, u pravo vrijeme, da taj projekt izvuče svoju priču i bez ovoga. I da zaboli ovaj projekt ona stvar, hoće li biti depresija na tržištu, šta će izjaviti Jerome Powell, šta će reći SEC, šta će reći Gary Gensler, da li će Bitcoin biti zabranjen u Kini po 1075 puta i tako dalje. Sa ove strane imali smo projekt koji je otporan na sve to. I koji je u 2022. godini odradio što je odradio. U 2023. ljudi su ga mnogi otkrili i njima je čak odradio. I njima je nekima promijenio živote i mnogi od njih, naklon, poštovanje i respekt za svakoga od njih, osobno znam dosta ljudi, ja nisam, ali poznam dosta ljudi, koji su tu Kaspu otkrili i nakon što je ona već sve ovo odradila, i u 2023. opet ubili na toj Kaspi. Zašto? Jer je ona imala snagu da odradi sve usprkos ovome. I mi smo danas u fazi marketa kada su mnogi nervozni jer neki njihovi projekti nikako da krenu i sad se stvara panika što ako i ne krenu. Što ako i ne krenu nikada? Što ako nikada ne naprave ovo? Što ako nastavi ovo? Tu smo. Koji projekti će napraviti ovo, a koji projekti će napraviti ovo? Usprkos Bitcoinu. Ljudi misle da je Bitcoin ključ. Bitcoin je ključ za ovakve projekte, za loše projekte, za projekte koji su previše izloženi svom tokenu, previše izloženi hoće li prodavati token, previše izloženi tim stvarima, nemaju biznis modele, nemaju održive biznis modele, nemaju održivosti svog sustava poslovanja od tog nekog projekta što su napravili da stvaraju prihode, da mogu isplaćivati plaće, da founderi zarađuju ozbiljan novac, a da nemaju potrebu dumpati token na tržištu, nemaju dobre ekosustave. I onda jednostavno kad se stvori panika, ide do kraja dolje. A zašto mnogi projekti ovo naprave puta 20, puta 50, puta 10, nemam pojma koliko, u trenucima dok Bitcoin radi ovo? Zato jer ne ovise o narativu. Ne ovise o tome kako masa razmišlja, da li je masa u panici ili masa nije u panici. Koliko smo projekata ispratili, vidjeli 2023. godine baš, koji su ubili? Puta 10, puta 15, puta 20, puta 30, s čega smo se sve nagledali, a Bitcoin cijelo vrijeme tone. Zašto? Zato jer su projekti bili neovisni. Neovisni o Bitcoinu, jer su imali fundamente, jer su imali ono što je potrebno da bi projekt radio, razvijao, stvarao, širio se, zapošljavao, da prodaje neku uslugu, neki proizvod, nešto i da dobiva za to kapital natrag i da iz tog kapitala financira svoje poslovanje, a ne na način da founderi sa svojih tajnih novčanika rade prodaju i izvlače sebi kapital. Razumijete? Tako da mi sada imamo neke projekte koji imaju par milijuna dolara market cap, ne postoje, nema ih nigdje, znači par milijuna dolara, znači nema 15 do 20 milijuna max market cap, znači 15 do 20 milijuna market cap, na jednoj do dvije mjenjačnice su, imaju jedva 10 do 20 tisuća holdera, imaju ozbiljni investitori, imaju ozbiljan biznis plan, imaju ozbiljan održiv poslovni model, imaju ozbiljno posloženu kompaniju, imaju svoju zgradu, ljudi dolaze na posao, stvaraju prihode, ozbiljne prihode, novac dolazi, kapital dolazi, znači imaju ozbiljan potencijal za širenje i tako dalje.
i token nije napravio puta 10, puta 20, puta 50. Za mene su ovo idealne priče. Jedna zanimljiva stvar. Kad su mnogi moji tadašnji pratitelji otkrili Kaspu 3. mjesec 2022. Ne, sad ne bi nekako izgleda. Uglavnom, kad su je otkrili ovdje i kad su rekli, alo ekipa, Kaspa, ovo će ubiti. Pustimo to što je ona već napravila 50, 60, 70, ne znam ja koliko x-eva do ovog tu trenutka. Šta se dogodilo? Cijena je pala za 50%. Ovdje. I padala je 1,5-2 mjeseca. Zamislite vi ovo. Stvorila se priča, to je već odradilo. Nema od toga ništa. Međutim, ljudi koji su istražili fundamente, ljudi koji su istražili šta taj projekt radi, koji su potrošili malo više od 10-20 minuta vremena svog života dnevno, oni su ovdje cijelo vrijeme kupovali i oni su na kraju ubili. Puta 10, puta 15, čak i puta 20, ovisi ko je gdje hvatao i tako dalje. Shvaćate? A mi smo sad u situaciji, ne da smo mi tu kod nekih projekata, jer su oni već odradili puta 50, ja ime majko imali potencijala išta više da naprave. Mi smo u situaciji da neki projekti koji se prate i od kojih se očekuju velike stvari, on izgleda sad trenutno ovako, a to je recimo, evo, ova ovdje kockica. Evo, to je ova tu kockica. I ljudi su u panici. Što će biti, kako će biti, hoće li Bitcoin utjecat na projekt. Na vaš projekt Bitcoin će utjecat samo ako projekt nije kvalitetan. Onda će ga Bitcoin srušiti. Ako Bitcoin ode sa 120 na korekciju na 90, 1080, ajme majko, panika i onda sve pada. Međutim, ako je vaš projekt kvalitetan, ako je vaš projekt dobar, ako je vaš projekt, sad ćemo poentirati ovo, ako je vaš projekt brutala, znate šta će se dogoditi? Znači, evo, Bitcoin sa 130 ide na 90. A vaš projekt je ovdje. Znate šta će se dogoditi ako je vaš projekt kvalitetan? Ovaj ovdje frajer koji uzima profit prodajući Bitcoin i Bitcoin pada dolje, taj je uzeo low na Bitcoinu i sad razmišlja gdje ću sad uzeti low. I vidi vaš kvalitetan projekt i kaže, sad ću premjestiti sve te milijune u ovaj. Jer ima potencijal, jer ima biznis model, jer ima kvalitetan tim, ima kvalitetne foundere, ima vrhunski back, ima jako kvalitetne investitore, nema potrebu da dampa tokene, nego stvara biznis model, brutalan, može stvarati lovu. I ja ću sada svoj kapital ovdje duplat na ovom projektu. Znači ovaj tvoj ne da će ići dolje u panici, nego će dobiti svježi kapital jer sad ovi ljudi žele oploditi novac dalje, jer mu se sad ne da čeka da mu Bitcoin sa 130.000 ide na x2 na 260.000, nego on prodaje Bitcoin na 130 i trpa u ovaj ovdje projekte koji su low cap, znači order book doslovno prazan i onda ti ovaj tvoj radi x20, na primjer. I ovo smo vidjeli 1000 puta na marketu do sada. 1000 puta na marketu. I sad se vratimo na Kaspu. Opet, moramo se vratiti na Kaspu. Vratimo se opet na Kaspu. Znači, x44 u trenucima dok BTC ide sa 31 na 16. Razumijete? Što ako je baš taj kapital iz Bitcoina završavao u ovakvima? Shvaćate? Jer nije isto da bi se Bitcoin pomaknuo koliko milijardi dolara treba staviti u Bitcoin da bi se Bitcoin pomaknuo 2%, 3% ili 4%. Kod ovakvih projekata koji su low cap, koji su maleni projekti, par milijuna dolara samo njega diže da on ide gore, da je to čudo. Mi smo gledali prošlih par godina jako puno projekata kad gledamo na DEX-evima ordere po 30-40 tisuća dolara kupovine. 30-40 tisuća dolara kupovine, jedna, druga, treća, peta, šesta, sedma, bam, ode projekt puta 10. Ode projekt puta 10. A da li se Bitcoin može pomaknuti na puta 10 sa kupovinama od 10-20 tisuća dolara? No way. Institucije, korporacije, Saylor i ekipa kupuju stotine milijuna dolara Bitcoina, ne pomakne se čart niti za tebe Bože što kažu u Dalmaciji. Tako da neka nam
Kaspa bude učiteljica povijesti, da bez obzira na Bitcoin, da bez obzira na kretanje Bitcoina u jednom negativan put kad ima prema dolje, ako si našao pravi kvalitetan projekt, nema tog Bitcoina koji mu može išta napraviti. A ako ste došli do ovog dijela videa, ja vas od srca pozivam. Vaš komentar ispod i potražite ovdje na kanalu još materijala, još videa, opalite like i vidimo se uskoro.